Izgleda da visoke potpetice i suknje ne smetaju Severini čak ni kada treba da zaigra košarku. Izgleda da pevačici Severini visoke potpetice i suknje ne smetaju čak ni kada treba da zaigra košarku. Pevačica se trenutno provodi sa sinom Aleksandrom, a nakon jučerašnje šetnje Šibenikom ona je posjetila i spomenik košarkašu Mozartu Draženu Petroviću. Nije propustila priliku da zaigra košarku, a na koš je gađala u štiklama i suknji dok je njen sin zadivljeno gledao u nju. Inače, poslednja pesma Severine, koju je radila zajedno sa ministarkama Uno Momento, i dalje vlada top listama, dok spot na YouTube-u ima više od 16 miliona prikaza.